Teba is very well learned. Natebe tena buati chipesa chieto 90 million 780 million. Abantu bane bali ba complaining na the kind of vetting yokorwa is just a rubber stamp. Nona masoli ba koboligwa na igoro busa. Timanyi tibirenga bya na kibire. Ikiagara agara koboligwa ta 790 million shillings so buate. Tango no banda go to explain eri na inde KRA bajiche patotebi ngwakanole tax chibese 790 million na kiwachi nyorete company kiobwate ngwakanire tax koroli gocha bagane into detail lakini ebyo monda gote no kwana iga it's just as useless as gubori bintu biribirego. What's your opinion? 790 million mostly yosa kubwate buya kwa na no bole muisama eta bukari scheme gani abantu nababata mama nene chairi na nini iyo ka yegiro se million 300 taliwaza nyinge echiko bachinjinge agarota itakoni ebintu ebibyao lakini wana muno yana bora ukito kwati basa lakini kwatenga kinga aliko ina seo isa kwaterete ndo butolega ketali obutore ugasi bwake bali akantu kaga ari mokari wala mataro 50 pandre muna wana ya mataro 50 pandre yegire 10 million esengenjo bintu byakindi bono negosini mo maite for so long. How do you know him? From my side, I know him as a good person. Only the career campaign. We into omena the kinde kuruasi mio. Nera kari. Tali monto liole nga confront. Ara ogani nga kusakora me nga bona ene patio nga na buatu bogambi in his blood. Yani kana accommodate Paul. Abantu bonsi. Abantu baro manyete ore gumuna running mate ya patikete nera alito tacha. Arora. Usaja basio korora abaseli koruoro otro jiren lakini era is one person como omera ni na magana siasa ngampa tike torta iko so I've known him for long unaro mwakiri gotira nini na nini and akwalire gasi yake menge muno mwakiri 790 million ngolenge asienjendo chingane chinkaka because there's a time abugate biasara getega na ali mwakiri wa Coca-Cola umungi no mwakiri nere na bakorosi no 790 miake I don't think mna chiwese chinga tebe a problem ni totally you a problem is not 790 ikira abantu bali bakone tali chibese chinyinge bagende to kwana umuntu muna duale na tebe tena ba chibese alia a problem ni lina kyonyora chibese chiao takote tingo te dirende muna renka gerete na mbe mo na bwate biasara bya muno mwakiri na mba ibere chibese chimona karokoligereri akanyore jinde na aga practically kwa kutorere twalia negocio maite problem ya nese kobera ni ye bali bare ko rubber stamp for sure ekigara but that is how it is yango ngole doctor no ni file ya KRA to te biguna ki John ko se aye buna Armstrong no bwate chombe isato chegeredi chire igana iga no bwate education gete ngwaka no lebango ne bango gwakana nigenga niga kwarori ikibono ne vetting very intense and very serious ne serikali ne bwate arms jire ne bwate machinery raikere ke arena be koretwa gono yani we number 1 titagetio trust ke are mono okay ugane ne muno mo trust tiandigo kwa isa to trust mono because we seen ke are go to make politically ya ito monto era kisiasa matukoma ke kwanya ro jenjiri ko chia na be chia bo bintu biribi asiri yanda onye mechando ke roro after monta de gerere chia